بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميري أول ما يقولين مجند مع الله سلسلة بإيجار ونفلاون كوري ريق أول من بعدك كفواني الله سبحانه وتعالى يا بدل كرمتك إله خاصة كربا فنمادو أقول من إله واحد كان قطع بيجو هذه نمادو خشوع التريوان قطع بيجو أقول من فيلام توغا بيان كرم بدني أقول من حياتك إم بودا أقول من دسكورن جه معاملات توغا أي إنسان أينا دولي رب معاملات قرآن بيت إنسان الله معاملات قرآن بيت تفاض حالة توغا إنسان الدماغ تفاض كنت توغا الله سبحانه وتعالى برسول ما فسهم هود مرتكا එමෙතර ඉලාහ මුආමලාත් කුරානේ අදබරි ගොත්ත අලගොම මේ ෆිදාවර්තව කියා දොමිද මිරේ අලගොම බාහදක්කානි අල්ලාහ් ඉරාද කරවියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබා ඉම්තිහාන කුරබලා ෆිනම එහාලතුග ඉලාහ මුආමලාත් කුරානේ කියනෙත් එබ්බස් කාලා ඉම්තිහානක الله سبحانه وتعالى تبايا امتحان كرم وقتهم تباغ نفسك نوت دارينغا نوت مودلوغا نوت آئلاغه ميهكم غاوس ابس قدكم تبايا من الله امتحان كرمت كربا فينما مصيبات كرمت كربا فينما حالتك الله برسم هود مرتكا معاملات قرآن كينت ألغون من الدنيا ولمن دائرها كم دوكس تفاد مصيباتك إنسان قربت له مدن دنيا تفاد كم قرطو بالغون من مسلم أفنى أفتنا مصيباتك قرمت فاوت الله سبحانه وتعالى بالسنة إله نياك نروا فاوت إن اسم مصيباتك من ألغون من دكين جه نظرية ألغون من ويشتم باتن جه قوي أي وارم مهم نقطة एरों मेकंकम हागिये के अलगों में नेंगे इंदार अलगों में कुरे फिलावन के वाहद काफानी अल्लाह सुब्हान व ताला इंसान न जस्वा उक़ूबत का या अज़ाब गवाह अदि मीह का मुसीबत है कि कदा कुरमत कुरबु ए फहरक गावे सैलाओ ए इंसान देके कोफा में बोडिगिंग वानी कंगे अलामत नूने अल्लाह सुब्हान व ताला मीह का मुसीबत है इम्तिहान है को तुम कुरमत कुरफाने ए अलादे के लोबे ओडगन्नवातिस एनस ए न्यूमत फो ए मुसीबत फोगा एना के मुआमला हुन नगई ए एना फासुमा फेलियुमगे नुक्ता मीहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम करे कंतत करागने एकमुगा एना गाफिल फावनिकोंगे एना मुसीबत जस्साब कमुगा वालमा एक माने के उक़ूबत एवसेना एगे इब्राहिम हासिल को एबरे अल्लाह मगन आदत बाय उक़ूबत तो इंसान को हदा को दे अने का उक़ूबत तो का कम स्वरग के मुसीबत जो नि मैंने बिस्ने एबरे अल्लाह मगर रुजुआत ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اجما اكنوغا فساد فالو आमुज بما كسبت أيدي الناس ميستكون أتكون كل كنتتك كسوون ليذيقهم بعض الذي عملوا إبامهم كل بايك كنتتوك راها إبامهم دكيو متك لعلهم يرجعون إبامهم يبري الله مغا آديتو ربما الزتر يا أبو الله سبحانه وتعالى أقول منا دبوا فبرت نيومتك إله ورتكون نعبدك ونوغا تركما رحمة धर्म वेरिकं ए आगोन में के मुड़े आया एक चीज मच्छ पूरी मिला असास
takurar ko algon danna afana fade algon menna hama dimawa komme kame bes algon men dekin je mi nazariya Allah bogawantakam fadlawantarika ilahu dilati wantakam ilahu altakun nan ilahu ge rahmatwantakam tanawassigem wa kam bishur algon men uriya kame gas batan je e visnu algon men abud qabul kurje ehma hagigi iman ko ahulwari ekkam gawanama ena dima musibat ka meduwa ena war boda ei ena dimawa hevekkum ga rangalekkum ga dekenje ei algon me iman kam ga me iman kam rukunta ga iman wa hewmin bara nubamin bara iman me puna boga mane Allah tibaye liwa ba gote daru mi aqida algon me na kasor wajjiyaw ene musibat begen dani hewkam ekkam ga adi ekamon ene lazzata aram libe kamek algonam balamainga insanaka musibate jejikam gawanama jumla goteka insanu geteren ebbeko e musibata ketteriyumuge badaluga ena e musibata meduga shakwa genako ekamaka nurwe Allah subhanahu wa taala e musibata jesseviti ena ekama hinga manujegen ule baawatuge shakwa teppa ekam ena ekage musibata ko salame beve ne itur magenne Allah subhanahu wa taala salame kurbi anuni ehna senaga dulum Allah ge niyafala nurum ge basta beru kur munde em bijam ene ki musibata ga emme bad nasib bari ei Allah subhanahu wa taala jesse musibatige veena ekkulun ihsas kurma ekoga em musibata kun darmaya sawabe besene ebbes sawaban dole mahrum wegen eveena ekkulun ga ulame adi ena darmaya sawabu nulibeta ga hameke hisabun dimeni kinu darmaya sawabu mahrum ga ituru ena ajjunu azab garahaya uqubat garahaya ena naraka gori faafaage veembe sene ihsas kuranje emene ki waram bod badnasi bari Allah subhanahu wa taala kurba imtihan taka ketteri nuwejikam gawan ekam duniyege dimawa komme kamebes ei imtihan ekkamuge nazariyain ena deke nama komme kabaka senege visnu goda bahata kuriyala ekam gabul ko fahurjiya en nuni hama je reina enega aqida illa la ila ekol jaan lobe dizzatri abo tit qur'an ka warab matveri asase bayan qur'afu musibatu ke babuga aw man gabu qur'an ki asas suratul baqara 216 wana Allah hi qur'ani wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum faharakta tibame ekawaka nuruhun teriwa kame hinga manuje kame vedana ekan ei tibame hunnak hewakam hame anekkolos wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tibame ekawaka lobe kura kame faharakta vedana tibame lubakam والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو مولا دنوඩිගේ මොඩි තිබෑම උන්නක නේගේ අවගොම බයි ෆාරාගේ වරම් රංගලො එච්චෙක්කමුගා වරම් කමුදා එච්චෙක්කමුගා එච්චෙන් හෝදන් එච්චෙන් ලිබිගන්නන් තෆාතු වෙත්තකු මසේ කුරණේ එච්චෙන් නුලිගුඩි අවගොම දෙරවේ හිතාපු කුරණි දැන් හිතංගරණි වරම් බොඩ හේවකේ ගෝස් ගෙල්ලිගේ මිදියේ වරම් බොඩ දෙරේකේ මේක නුලිබුනේම algon menge nadarim des algon menge oragen dus fihara manima e darifulu rode fuppa men nulibigi denga rode fuppa me ganne de ekam bappe enge fuppa ganne di piya nikonaturu falana bappa menu mani fuppa men ganne de abadu ena atuga onnan ene abadu faadawana ecche ganne de benu e bappe enge ene ganne enge ena hitangane hada nulfa bappe hamaroni nulibi ena hifagen asana warang ena lobe acche vesikam echen otum ei pommes dukon ena khalapam gaseda ecche goapan ecche palangada ecche akkabanga bappe enge mi deepa baba piyam ena hada kuan bappe enge ene kanne mi insanu ga tobi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah denawadi ganne kalemanna kanne enge Allah awumanna kanne enge awunna rangalu gote algon men gosmot Allah denawdige baane algon men gitere mihaka faasata ke devva fiyam newmate devva fiyam
ena magufre denekams algon men ekan egenema algon men dannaane algobe rabbe e niyumate gefatuga mehala iba ilahu matin hadannetu wa niyumate no mehala nodebas ma hiyakom bad nodebus adi e musibate gefatuga wa natija ki iba ilahu me alama russa wadibatum kam gawanama musibate jassag mes mehala maduga russawane gote mehala be ena sattan satta istislam ba enage qabul kurma huriya echen Allah ena qurban kurima ena qabul kur aqida kimi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tibaman faharika echka meduwa nurun tirigada ekam eget tibaman ekam bodada Allah subhanahu wa ta'ala jihad sharo kurbi ma algon menge beru kushoge algon menge mudala nafsu ega qurban menge danach em mihun dahiveti enna mes egen Allah taala adratu ma hiya kom bodo ekadang mau gache qurban wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tibamun echkamad lobiwar echi vedane tibamun nubaichis wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah denwadigembe mola tibamun kannege emmi algon men sikune abodu sonach Allah komme kames kurimat qurbani ilahuge azaliya ilmu fula hikme bantakamai e alaka ameduge ilahuge rahmatuge macca kommaka mes kurbat kurban ein berekam dar eveskam e ilahuge evves amalu fulen evves tasarrufat hikmatu berewege nodare ma kurin azali ilmu fuluga denwadi gannawa denewege tum berewege nodana adi usul gotum e kalange wa rahmati wasi'at kull shay tibang ilahu rahman buriya echeka tanosega wakma bayan qurawa tanos rahmatu mes berewege nodana algon men hamekene duniyawi hisabe jahakam gawanama algon na beera musul fendara baikkanka dagala kanune bidan eko Allah subhanahu wa ta'ala komme mege jassoni e ilahu matwari hikmatak suratul baqara ke sateka fansas bai sateka fansas hai sateka fansas sate mitin ayatu Allah ta'ala ngafane wala nablu wannakum timang ilahu tibamin imtihan qurbahushim بشيء من الخوف والجوع أي بيروري كمان بانوها هون كمان ونقص من الأموال والأنفس مدا مذكور بماي فقير كمان أدي ميهم کے مروه پہ نفس مذکور بائم غرام تو اس بیار مذکور کے بعد آئلاس بیار مروه کے بعد گاتوے اگے مروه کے بعد بڑے مصیبت تک مذکور مت لانچ والثمرات ادي میوہ مذکور باگنا بفار گسین دامےنا گوام کنا گچے نولي گستکا چالا کون دنتکا چالا کون امتحان الله اذكر مذكور افر الله اول وبشر الصابرين كترين كلام بفار وفاوركم خبر دباش بيلوركم حالت گیا بڑھا ہونکم حالت گیا مدا مذکورگا فقیرکم حالت گیا نفستن algon menna lobiwa mihu marwegenda halatu gayya mewa dandatakun dibe mewa goa madukurawa halatu gayya yurihache bayan kuraba itur ebbes waake edetere nodda wahi kore wabashshiri sabirin ketrinna kalekwa kufarikam khabar devas min kommeche madukurawa muga ketrinna kufarikam khabar wot algon menna masse netta algon menna muda madukurabis algon menge lobiwa ahuluren gende vies algon menna badha ahulukam ekkormatu kor vies ege faatuga wani ilah urussewma afussewma minenne niyomekkam gawanama echcha algon miti bitayya enum echen algon duniyakum beenmenno ei insana deken jegot bebulak vidalo dan Allah subhanahu wa taala kuludum tanunga tinkam ekkormatu nukurbas niyometta debo ei ilahu ga adulwari gotenunge ei erum baana goteki emmenna jeen hamama debba ennu to barabar fassagut namaz qurami hai nuqrami hai imtihan jessiva failiwa mi hai nuwami hai ehuriha menna evvar devvima ei adira angalei kinu erum ginan mase qurami hai hingamennu je musiba jessiva kamyab wa mi hai sevar kamyab nuwami hai sevar bal kamyab wa mi hai engeni musibate dassuwagen kudu ena egara dekigen eka uketterivitan dekiba aneka uketterenu failivitan fenunima den emmenes qabul kurena timanne musiba jessiva timanne failivikom eda musiba jessiva ne ketterivi ke hema idaw edebbache debwani
e aduru macca rahmatu macca kolaheka kiwada guna teacher meha tibanne ki warak pudina rangol meheke tibanna gaatu huriha pudina sateka dene munima nukiwa miha ufa kuris kiwa kunja ruliyan nan kan kipur tibanna ko men kiyombe bala tibanna mi hatar do fengi wan kiyam inni ene duha kula nan ene sateke tibanna sateke teacher meha moli kinuwe eru mase kora mehunge agu wasan korani ehma qurban demi darajatan matiga Allah dabbafa e darajen adluwar nimmu men onna je ei duniyen as musibata kurmati kurevigin imtihan kurevigin egiteren furenikin ekigi darajataka mihum furenikin Allah ta diyama qiyamat do swargega darajat tawna eru emmende sengene e darajena hasil ko fewani timanne war macca mivelikam ngena hasil kogge hennune emmenne evvara devvima eru astu adul insaf nuge hamahama ennu sharia gonne hamahama kurmennu komme meka semiyeka hagguwa member adul insaf usulun ei Allah taala hadatu gonne gotu effom Allah angoni wabashshir as-sabirin kettinda kadefan ufarakam khabar devash alladhina idha asabatuhum musiba ibamihunna musibat ajjara qalu eminu bune inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alamen bani Allah alamen milkuwani Allah miyaka deepa onnecche edimmiha gendevima den ko shakwaayat algon mek koba algon mengech algon men amillecche dakkabele etche algon metun gendiya algon mihu deke ruliyen njeech algon men darin algon men amillecche toy algon men muda algon men amillecche toy algon men lo algon men amillecche toy algon men kamfen algon men amillecche toy algon men ಗುಣವಂತ algon men amillecche toy algon men washake mere niyumatte algon men amillecche toy nu algon men invest nonna meta lolakis Allah debich bolakis Allah debich darin mestebi Allah kuriha etcheki Allah debich debi farat ko gendei mak anaka apana shakwa non bala tibannu endi tibannu dinis tibannu megenes inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kuriha etchebani Allah she aharmen bani Allah ge Allah re raddone ikmane ko fetteri Allah anaka eburida moti konta ama Allah ehm ilahu debba etchen ilahu gendawan algon men amille modi etchen ilahu gendawani kinu algon men amille masekkatu hoda vecche be Allah gendawani kinu Allah debbi etchi Allah gendawani den kon chakwa koramba shani ham ilahu hadratu alu debbatos nuniyam debba ba itoroche debbatos Vishnu algon gengulu jembe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mikke alamen bani Allah milkuwani huriyach wa inna ilayhi raji'un adi alamen emburi daawshi ilah hadrat ehma ilah algon metu gende vichege badal algon emburi daado algon Allah taala debba edo algon ufa kora gende viva ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah ibamihunni verskalan hadratun ibamihun fa'ahu sama rahmatai barakan gurimiun ketterimi wa ulaika humul muhtadun salawatun min rabbihim wa rahmatun ibamin rahman ibam verskalan hadrat musibatu ketter min rahman wa ulaika humul muhtadun ibamihunni tedmo libun mihunna ke ibamin musibat dunya kurmat kuri ek ketterimi ummu salama radhiyallahu anha nabiy sallallahu alaihi wasallam ga bikamalu widaloi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمام أدويه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي ما من عبد تصيبه مصيبة إبس على كلوه على كم مصيبة كربت واحد فيقول أنا مفدين بنا في نما إنا لله وإنا إليه راجعون على من بني الله شيء على من يبرداه شيء كلام حضرتش إفوق من دعاء كافية اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تدعى وركر إله وميلاك مصيباتك ميلاك درميا ثواب دباندे आदि एपुरे हेयोगे मेलाया मिंबर कुर्बान ए मुसीबतों में उन्हीं के वक़्त पर हेयोगे मेला मिंबर कुर्बान इल्ला अजरहुल्लाहु फी मुसीबतिही एहन किया कि मुबारक अल्लाह एमिया का एन मुसीबत का धर्मया सवाब देवाने व अखलफ लहु खैरन मिनहा आदि एगेंदे जैसे मुसीबत पर हेयोगे एना एक बदल अल्लाह देवा एक बदल की दुनिया का देव
අනගොතක ආඛිරතු ගදෙෆ් දෙපාන හදිස් කරේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාලෝයි එකවණ විදාලෝයි قالت فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنها أي أم سلمة فيركلو أوارويم قلت كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من كمنا دسكت بدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها بدعاء من نكيمه إيه بدلوا نبي صلى الله عليه وسلم تمن كمنا فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كمنا أبو سلمة ما هو بيقول نبي صلى الله عليه وسلم فيرك لكتب الله سبحانه وتعالى أبو سلمة دنيا دو كربي الله تعالى درميا ثواب كيفان هو كيفان دنيا دو كربي أمي كمل جهاز شنو إتام كربان دت إكمل نبي صلى الله عليه وسلم يجي بدلوا أم سلمة الله سبحانه وتعالى إما أقول من سنة وارد وعسى قوت أقول من اكتفاء حالتك كعمل كراك مقارنة مصيبات أقول من كربتك كودا كده إكو ميكي ويفاري إنه أقول من كرا أقول من دعاء كيا بلاد تامين كوبا كوچة تونني كوچة تجيبين أي ميها عقيدة قبول كرم إمام كيفارا مهم بس إنه لينا مادي كتب حسابين هداين calculator බලාගෙන දියේ ක්‍රියාවරත්ව අයි ක්‍රියාවරත්ව යොරබ් බලන්නේ යොත බාකමන එකම දීනි ගොතුන් වන අකදී හිසාබෙන් අලගොම හදානවා ආම එව්ව සෙච්චින් අලගොමතු ෆයිට් එක නොදාන ඒ වරිතන අල්ලාහ් වදෙෆ් ඒ වානකමන ඒ ඉන්සානකව සෙකස් දීලති මිහෙකම සෙකසිකම කම නෝ ඒකි ඒන මිහෙ ගොතුන් එච්චින් අතුලාත් එක බදලු දිලු කිනත අල්ලාහ් මිහෙ ගොත එච්ච අතුලාගේ බදලු දෙබ ඒකි වානකමන එහෙම ලගෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කර අබූ සঈද් අල්-ඛුද්රි රදියල්ලාහු අන්හු අබූ හුරයිරා කිවන රිවාය කර විදාල එකයිෆාන විදාල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවේ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى එවස් මුස්ලිමක ජේවස් මුසීබත් කම්බොණුමෙන් ආසුමෙන් දෙරවමෙන් අනියාය මෙන් ගස්ගාන කරන මේ උනජේ මුසීබත් හොරියා බවත පිට බයන් කරා ولا غم مي كمبڑوما ہاسوما بيكنتتے کی ماضی میں گسوا ہری کنتتے کا میں کمبڑو انک کمبڑو کی فہم اس کا میں جہدانتی مستقبل کا میں جہدانتی ہاس کمبڑوما میہوریا حتى الشوكة إما كودا ينقص ميها بجاهة هيرة كاشيس أقول ما ينقاه ذلك جاهكم كتّ ميري مؤمنة كده كتّ ميري كناركم كتّ لبوكم كتّ نوني بقول بس كتّ أقول ما هاشيكم هنگانو كاس بيجي حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله من خطايا بين كم كم جس من الله إميه كفاية فسواد الوان كتّ جاين كرو نسكين كبات أدي بودة مصيبات كم مصيبات كيسة كسواب الله سبحانه وتعالى هم بينه مصيبات لذة آرام كم جينا قبول كرنا هي كنت كم جينا قبول كرنا بخاري مسلم أبو هريرة كبر رواية فمدالوي قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إما بور مصيباتك ألون من لوبيوا ميونا وكيواجو إما ألون من درواني ألون من إما لوبيواني ألون من داريندك دارين ألون منا وكيوعن ديومكي أي إما نفس برا هتامك كودا كوجكم أروج لا غريكم أروج جيام أي ورا هتامك وراكم بعرف النبي صلى الله عليه وسلم أدرك لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة مسلمك إنك تين كودين مارو بسيكم قوان تمسه النار إلا تحلة القسم تين كودين إنك مارو بسوا بسيكم قوان ما إنه نركع ألفان وغران فينا من الله إمي نركع سلامك قربان أي من الله كيد قرآن وحي قرآن بس فلوغا وارد فا وحالة فيه أي الله وحي قرآن هو وحي قرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تمام مترين كم ميهوس إن نركع كادت قرآنت إجماعنا كي نركع أجمعين كم ميهوس فرس قرآن جه أورس قرآن جه كم ميهوس قرآن إبس ميهك استثناء
egitere endem bay Allah salame kurban hem naraka ei siratuma ki narakage iffaratu ane faratan ele mage narakage tumfem matin ela fa mage siratuma ke magu horas kuranje horiya wa in minkum illa wariduha tiba min tere ngam komme miya ke naraka horas kuranje ehma e horas kura kurum fiyawa miya ka tin darin maro gossikama ganama ene narakaga azab garahe nokena nodekena dis ehma darin maro diyama e darin muslimun ge darin naki muslimun emihun nameduga ma faseh gote ngei emihun mukallamun kam ganwone sallallahu gendeu den derwani tibe member fa emihun na ganek emihun diumu ge sobu suwaru ge dana magen Allah fahi kodde ehma astu hagege natija balafkam gowanama emme moluge Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar koref qiyamat do ena ufa korba qiyamat do ena ufa qur'an ena ge darin duniya ge marwegen gossawa ham hemme min mawdu ga asawa ehm masfula ga asawe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariyan ga anhenak abu hurairah vidalon atat imra'atu nabi il nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu ariyan angeno gas dannawani bi sabiyin kodaku jogwa ekam de faqalat ya nabiy allah dannone allah ga nabiyai udu allah lahu mi dariyataka heoduwa koddebash falaqad dafantu thalathatan tibanna mi daringe kurin kinkudi waladafi manake marwege tinkudin tibanna marwegos hadis ko dafanti thalatha ekayfana musibatu bodko ekama arame suwal ko tinkudin walli tinkudin marwe dannone qalat na'am qala laqad ihtadarti bihidarin shadidin min an-nar hamakashor kamana evani naraka alifanu varugado ekamba rakkatiri kam godaf tin kujjo kena marwejji kam gona bay riwayat ke pure am bekamar suwal korwa dekudin vies hadis kore dekudin vies dekudin maros shabin bas rahimahullah vidalwani dekudin ki kore ekujjo marwes e rahmat libene ke ekay fa arhe suwal korwani dekudin na be hadis kore dekudin vies egmane ki ekujje ko aka suwal korwes ekom men ada denno mun musibat bodkama ek ketteriyo meeg macce bina ko ek qiyas ko ilmu vidala febor ma bodo wassaruga furan aluma fog hataru ma fog bagen diumis ekterege men ei kono musibat anen danna ke dariya kari ulwa maruma bures e namas ketteri vechikam gona Allah subhanahu wa ta'ala ere ko dharmaya sawab dibba emme bodu musiba me algum najhe darin algun minna devva fagen dewu dariya ko devva fagen dewu ke emme bodu musiba insanaj emme abu hurairah farapnu riwaya pa em basfula gawe nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurban ma li 'abd al-mu'min 'indi jazaa'un idha qabaltu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah kiman ilahuge alaku e alagge lobiwa miha ei dariyekkamuga sene me lobiwa faratek furana kiman ilahu ippewima ekamakan ena ketteri vejjekamuga anama ene suwarganu ngebes jazainu e allah denodi gannawa ketteri wanje de bodkan ena ekam quran asarus embe allah subhanahu wa ta'ala ena dharma aswab def em basfala ka la yazalu al bala'u bil mu'mini wal mu'minati musibat takai balawarikan demi hore mu'minu mihai firiyem miha ange mihai fi nafsi enage nafsa wa waladihi enage darinajje musibat takai hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a musibat demigen gosure ena Allah baddal qura'irba evs kuffa fenne mihe gotuga vejjo badat darinajje musibat enage nafsajje musibat beriwatu enage mudalajje musibat taw ena demi hore Allah baddal quraruga evs kushe faafe ne mihe gotu Allah baddal kufmadat algon mega akhiru natija ki duniya ennu mitanaki datur koramun daten akhiru natija ki suwargege matvere nimettakam goana me nimette libe goti musibat jegin ek ketteri onkam goana Allah ena edakwan devwani fursat ena ketteri kan ikhtiyar kurmata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ki riwayat fa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ko idha mata waladul abd alage dariyaku marwajjikam gawana Allah subhanahu wa ta'ala malaikatuna suwal kuram
سؤال قرأ قال الله لملائكته كلاج ملائكتنا وحي قرأ مرويبوا ملائكة ملك الموت إكل إكفانوجا إهيتري وداعنا بيكرنا الله تعالى وحي قربانه قبضتم ولد عبدي تمن إلهه علاج دارك فرانة تبامن ديببي الله قبول فله يبون فيقولون نعم إبيكون دنوانا آيك آده تمنّ من إبا إلهه علاج دارك فرانة يبوا فيه فيقولون قبضتم ثمرة فؤاده الله وحي قربان الله وحي قربان تبامن تهبي يهببي ඒනාගේ ෆුරානාගේ මේවායි ඒනාගේ ෆුරානාගේ මේවායි තිය ජහගත දරිපුලගේ ෆුරානා ඉප්පේ فيقول نعم ඉබේකොන් දන්නවද ආදේ ඉබේකොන් නැසේ කියවඩා ගන්නවා අලෙක්ගේ ෆුරානාගේ මේවාකම් තිබන්න මෙ ජහගන්න වශයෙන් අලගොන් රොරේ තිබ්බ ෆුරානා ඉප්පේ ඉබේකොන් වඩන්න الله أكبر فيقول ماذا قال عبدي هم بجامدين كمن إلهك على كيكه بولي هينك فرانك ميوا تبامهم تمام تيما جنديما كمن إله على كيكه بولي الله سبحانه وتعالى إلهك على تكون ناون نجاك كم مقامك عبدي كمن إلهك على أي الله بجاك تنسمين ده فيقولون إبيكرون دنوانه حمدك واسترجعك إبيلا حمد كوري واسترجعك عديم بنيا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني شكوى إنه كوري فرانا كميوا جنديان فرانا كانا جنديان لولو فينيكن جنديان مسي بيلا حمدكم إمين بنيا إنا لله وإنا إليه راجعون الله دبيت الله يدري فيقول الله وهي قربان ابنوا لعبدي بيتا كما إلهك على غندور بنا بدواش في الجنة سورغك وسموه بيت الحمد أديجي الحمد كيا نندواش سبحان الله داريك الله كند بما أين الله حمدكم شكركم كتير إنا لله وإنا إليه راجعون كما سورغك كين غندور بنا بدواش غندور نمك الحمد بيت الحمد حمدك غندور දෙන් අලගොන් මෙන් එදරියෙට්ටක හිතාම කුෆ අලගොන් මෙන් මරු මෆෝ සුවරගේ ඉද්දාර ගේනේ බොඩ ගඬුර බිනා පොද්දපා පුරිමා ඒන බේනුමානේ එම්බේ දරියෙන්නු ගේනේ මරුවක් උරියා දරනේ සල්ලාහ් ගෙන්දේ නමේ ඒ දරින් බස්වරගේ බප්පේ සුවරගේ මී අලගොන් මෙන්ගේ දීනි හිසාබට මාද්දි මියුන් ජා හිසාව ජීව දරිෆුල් මරුවේ මේනේ දරියක සම්බරාන වස් ගෙනවෙන ඒන ඔන්නන්ගේ රොයරෝ එඳුක ඒන බාන එපස්කෝ නෝනන දුනිය වෙසේන ගේ උඛර වෙයාසේන ගේ කාලගොම ඉස්ලාම් උන්නකේ කාල බෙනම දුනියගේ ජේ උරියා මුසීබත් කාලගොම මි දෙකෙනි මේන ඉන්සානක වරබොඩ මුසීබත් ජෙජ්ජේ වරබොඩ කන්තකන ජෙජ්ජේ නගල මුසීබත් එහෙන්නමස් ඒගේ ෆාතුග කාලගොම මෙන් දෙකේ එහෙන් නසරියා මෙසොයි එයියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කෙත්තර වෙච්ච කුමාර එලක දෙල්වා හේකමුක ෆුර්සත් දෙකමුක हम එහෙම විමානග එහෙම බස්වලක වාරදෝග අසවෙ नबी आसोसो मारिया आसुले मियागु दरियो गोया एके बार हदीस करबी ए दरिफुल दके तिबा वर डोबे अंदोय लेकिन दिरो कानु قال नबी असल दिन एना दनु आए के अल्लाह रसूल है तिमन ए दरिफुल दके वर डोबे दिन दोस्त करो එක්කල දරිෆුල් ගෙල්ලිච්ච माने දරිෆුල් නොවේ ෆේනේ පහුනේ ඒ බප්ප ෆේනේ කම් දරිෆුල් देखे मन सवाल करे मा फाला फुलानी पर फुला मीन मीहे के दरिया कीनेंगे वी पुरिंग इफन दरिफुल को बाय قالوا يا رسول الله دنوني الله رسول مات اين نيابت مروج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه دين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انك بابه الا تحب ان لا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك تبا لو بنقرنه تبا سور وانوا غو සෝරග වන්නන් තිබා කුරිමතිලා කොම්මෙ දොරකුන් තිබාගේ ඉන්තිසාරුගේ දරිපුල උන්නක් සුබ්හානල්ලාහ් එම්මෙ ෆුර්තව සෝරග වන්නන් එන ගොන්නේ සෝරගේ දොරකුලගේ කුරිමච්චිනා සොට්ටේරක එනගේ දරිපුල එනගේ ඉන්තිසාරුක සෝරගේ එයි එච්ච ගෙල්ලින් අවකම හිතාම කුරිනු මීහගේ ඉන්තිසාරුක හුන්න මීහගේ ඉස්තිග්ෆාර කුරා මීහගේ දන්න මීහෙක්කම ගාව මීහගේ ලෝභවා මීහෙක්කම ගාව
miyek emiyeka battalu kurumuge shaubu eta dua kun sura emiyekam gawu adi emiyeka wakiviti hitam kura miyekam gawu ene mufagarika ma bodwan nudan miyeka as marhaba e bonwor suwaruge ke matere niyamatuga ufa duniye ene gelluna daribulu suwaruge ene ekko dimahu ufa empur bodu fere ko ba mi algon men musibat takamadu algon muamala kuran jege فقال رجل يا رسول الله دين انا دنوني الله رسوله اله خاصه ام لكلنا تي ثوابك تي خاصيتك ياميكني ادري كلنا ومچنگه مانك تمنى ادري كل غفرات هميكن لبه نچنگه نوني تيهم كوم ميك دريك مرويستيك وگنگي ايكي بان ابي فلك هي فلو مي هوا دريا تمنى دتري كوري معاملات انگا ايكي بان درفوا کا ايما تفاد گتك داكم كيني حديث قال بل لكلكم حديث کو ديكت تبعنا نكرهم كوم ميكس ايمك دريفل مرويجكم غوانم ايغا اينا كتري الله حمدكم ورجكم غوانم قيامت دو اي دريفل قيام اينا سورگه كوم دركم اينا ون دماغ كورس دركم اينا استقبال كرا එහෙන් බස් වල ගෑස් වේර පොඩපො දින්න මුස්ලිම්ගේ පොඩපො දින සූර ගොන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අමර කුරබීමා ඒකු දින දන්නවානේ තිබන්න මේ සූර ගොන්නානේ තිබන්නෝගේ මෑම්බ ෆෑනයි තිබන්නෝගේ මෑම්බ ෆෑනයි කරවා අල්ලාහ් ඒ කරවා මෑම්බ ෆෑන් ගුවාගේ සූර ගොන්න එම අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් මාරෝ ගොස්සිකම ගවානම ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ කුරින් අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉස්තික්බාරුගා අල්ගොන් මෙන්න ෂෆාඅත් තරිවා අල්ගොන් මෙන් කංකං හමජස්සා දැන් කුරින් ෆොනවා මතිවි බයික්කම ගවානි අල්ගොන් මෙන්න මියදු බයක ෆොනුවෙන් වෙන්න අල්ගොන් බේනුමානේ අල්ගොන් මෙන් උඛරවි හයාතු කංකං තර්තිබ් කුරානේ බයක අල්ගොන් ෆොනුවා ඒ ඉස්සත් තරි වේපුණු වඩා ගන්නවාරුගා හැම වඩා ගන්නවානේ කියන වේපුණු වඩා ගන්නවාරු කංකං තර්තිබ් කුරානේ මේ මා කුරේ දාම්ස් තිබි එනි ලෝබිවා එනි බද්ද කුරම් බේනුවා එමන වෆාතරිවා මේ මා කුරීගා තයාරිත එදුමට්ටක අල්ලාහ් ගෙන්දවා මෙතිබෙනි ඒ නසරියා අල්ගොන් දෙකේ mi algomna dima emme bod musibat darin algomna apru waki wanjoma ekon eiwes algomna way emme bod heyokum ga Allah subhanahu wa taala waf en kibe gan algomna kambodwa enos dobe diseterewon musibatu ga miha ketterewoma ki musibat kurumatiwa wagutu ketterew bayme musibangas jehunima boluba tala faaruga botala එච්චි ගෝවා මිහුන් එච්චි ගෝවා මිහෙන් හෙදින මෙහෙන්න නුයි හේ එන මේ නාමය මරුයි මේන මේ කෝ ඉන්ජෙක්ෂන් නොජහේ ડોක්ටර් કો බා කරවා කුඩේ කිය හේ මේ කියන ගස්නේ පාරේ එක උරියා કો සුරදා නේ නමස් මේ අජර අවමන ඉස්කෝ ෆහෙන් නොකරේ අද මියක් මාරුම ෆෝ ගුණකෙන් ප්‍රශ්නවානේ මීන එන හෙන් මීන නේ නුයි හේ මීන හෙන් හෙදින මේන මර නුයි හේ එන සලාම කුරවුනි හෙනෝ අලගොන් මෙන්න ඒනා හොස්පිටල් ගෙන්දියන් කීකරන්ත හොස්පිටල් ගෝරියා වසිරෙත් එක ડોක්ටර් ඒන ඔය තලග්ගනේ සේන කුරාන සලාමත නුකරේ ඒ කිවාලකම ෆරුවා කොඩෝ නුකොඩෝ එහෙම මස්සලේ කාරක ෆරුවා කොඩ බෑක ඒක ඔකු බෑ ගන්න දෙන්න මඩකෝ අජල්ලෙන් අවුමන ඉස්කෝ ෆස් නුකරේ මිදෙන්න මෙහෙම මුසීබාතු ගහලතුග ශක්වා කරම ගොස් තින් හතරු ගොස් වීම දෙන් කෙත්තරි කෙත්තරි කමනෝ අස්සබරු ඉන්ද සද්මති ලූලා හදිස් කරේ අස්තු හගීගි කෙත්තරි කමගේ මුසීබාතුගේ ಫುರ್ತ ಹೋಗುತ್ತುವ ಕೆತ್ತಿರಿ ಏಕ ಅಡು ಫುರ್ತಮ ಇವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಕಂ ಫುರ್ತಮ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತುವ ಕೆತ್ತಿರಿ ಗೆದ್ದು ಅಂಗಿನ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಿನ್ ವಡಾಗ ಕಬ್ರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಶೀದ ವಡಾಗ ಕೀರಿತ್ ಕುರಬಾದ ಅಂಗೆ ಬೇಕಂಬಲೆ ಏಕ ವಡಾಗ ಕೀರಿತ್ ಕುರಬುನ್ ಶರಿಯತು ಅಮತಕ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ಗಬುರೆ ಕಾರಿ ಅಂಗಿನ ಗೆದೆ ಅಡು ಮಟ್ನ ರೋಣಿ දැන් නබි අසල්සල්ලා මෙහෙම වඩා ගන්නෝ අංගෙන් මේ හදිස් කරවේ කෙත්තරි වාසේ කමන කෙත්තරි වාසේදී අල්ලාහ්ගේ ධර්මය සවාබ උම්මේත් කුරාස් දැන් ඒ අංගෙන් මේ අපුණනි අස්ස අංගෙන් මේ ආක නේක නබි අසල්සල් කම අංගෙන් මේ අපුණනි කදේ පාණජ්ජ මුසීබාත් නමද කදේ පාණගේ තිමන්නක මුසීබාත් කදේ පාණක නේක නෝ දැන් එතා තිබේ බේකවන විදාලවනේ නබි අසල්ද වඩා ගන්න මාවඩක එකමක දැන් ඉතුරු වාහන දක්වා එන්නෝ සෙහෙම හදිස් කර වඩා දැන් අස්සාබේක කරන් බේකරස් දන්න වඩා දන්නෝනේ කමන ඇඟ වඩා ගන්නවා කාකන් තිවාද මේක තිබන්නේ එන්නෝනේ අල්ලාහ් රසූල කමන පාපොඩ එකම මෂූල් වයිනීම නේ කාකන් වාහදෙක් දැන් ෆහතුම් වඩා නබි අස්සමාරිය වඩා දන්නෝනේ අල්ලාහ් රසූලයි තිබන්නේ එහෙන් දන්නෝනේ කදෙක් පාන කන් තිබන් කමන සමාද කරනද ඒක වඩා නොගතියි හදිස් කරමි
الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى حقيقي كتركمكي مصيباتك فرت لوقتك واكترك اي مصيباتك دين أتر دوس من شكوا کو روين بس دين أدانا کو نكين غودي ما دين هنا كترك إنه كترك هما فرت لوقتك أسباب لوقتك إيه لك فراتو الله النيافل الروح نوم بس كم إيه لك فراتو فينيك نوديو أي حقيقة أي مصيباتك إيه نروما لو بدي زت رامون أقول من مصيبات تكامل أي كم من بعضه مصيبات كم قابس أي الله سبحانه وتعالى مصيبات جسوني أي على ذلك لو بودي كنوات حديث قرآن إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله بايك ذلك لو بودي كن فيها إيه بيكو امتحان قربي فمن رضي فله إيه لك امتحان مصيبات روح الجام الله برسول غير اللي بين ومن سخط فله السخط إيه روح الجام إيه لك الله عقوبة اللي بين ترى نون كده كوري أقول مي موضوع باقي بيعكو أن هفتاك إن شاء الله أقول في الأول كوريتان هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.